ma support to program no na me improve the power Nyakopon to me enchero so papa ye besua de kakra yes and de besua nyina se ayapoto kasa or say what is going on about your life making on this earth. What is going on? Edia na ekoso. Oh wabrabom. Okay. Edia na ekoso. Wadwumam. Eyade ba akope. Only one pen. Adia ba akope na ekoso. Adia metumi aka kire ya ba akope. Okay. Eno na emre tiani yedi wujuma. Just inquire of the Lord. SOMPA FM. Just inquire of the Lord. Of the Lord. So bebisa nyame obribi. Ebisa nya bone. Okay. Tieni yo. Baba on say ya ye bribi abosomsam no. Na many asofo mako 25 edin komo last week. Okay. There's a different prophecy and inquire of the Lord. Susunie dem. Okay. Niema miensa na wa prophecy. Number 1, to hear, to see, and to feel. Tenio, me mesia obi a me kire wade, we are pastor, we are apostle, we are prophet. We learn the good thing from the good people. Just inquire of the Lord. Na Zofo, Papa. Yan ade bi wo ha. Okay. We say inquire of the Lord is a very important in life making. So ubi say rade ho biribi no e ade ehu hia in life making. E wa brabom On this earth. Okay. Baba yan wi abuta yan tie ma ye bisa biribi. E wa buta yan mako miensanti. Ana ma ye bisa nyame ho biribi. Okay. Number 1. Ukoye biribi. You are going to do something. Inquire. Wa brabom pese wo ye biribi. You are going to do something. Okay. Inquire of the Lord before. SOMPA David, oyobi, wa misa wurade. David, no ye nyame ani kosua. No ni nyame wapam. Okay. But wa misa wurade odintwo. So ye dey? Odintwo. My Bible nkasa. Me did a jabba or china no pa me tenasi. Papa, me hu dia menyo. Baba, dia me so bia na ye ka. A Christopher sun awurade anka ne sa. No. Eno a me say na me ne nkrofo bi di nkomonra. And Friday all night baby ayema. But still people are crying. Just ask yourself why. Be 1 Samuel 13 number 8. Sasia number 1. Bibiem. Odi for Samuel nwoma edikan eti aduasa. Achichemu a eye baako no. O say na David ne mmarima no dru Siklag da a etoso miensa no. Kwanim. Na Amalek fo abetua anafo fam. Ne Siklag na wabo Siklag. Tenio. Bible say Ebra David onye ne mmarima no kuta mama. Yes. Getting to 6,000 soldiers. Mmarima ma wo. Any kromo for mema kan ho ekokun. Yes. Bible say na bra mu free kromo no ne nyansa so. Amek for betua anafo fam. Na Bible say odija asi won kru. Odi ase. Yes. O kan kwa o se na wo fa omumma ne omo yire no. Ane omo yire no nyina simu koy. But wanye won bone. Dabi. But Bible say na bra David omo baaye no no mo kira sei. O kan kwa o se na wo ma woni so. Na ontimi nsu biem. Na edom ni bo adwepa so be David bone. Bible say na David say no de. Verse 8.
verse number 8 no. Verse 8. I say na David bisa Erade say. Bible say David inquired of the Lord. Minti won ana. Should I chase them? Metu won. Na Erade say call na beto. Na oka kire no say. Ti won. Na obeto won. Persuade them. Na je so obeji. Hwade o sanka beginning on. Sanka David bisa Erade say wudade. Me call. Dey na besi. Ko ka kire no. Ko ka kire no. Yaba December anu say this was next year. Yaba beto assemblyman aba. Yes. Meboa. Yes, yabeto. Maybe boka, there be have time. You need the spiritual man of God to inquire of God. Bisa say assemblyman me ka ho ana me ka ho. Wa mi sabe dincho. Oh yeah. Papa we ade ba ko ehun ni. Abisa. Any prophecy difference wom. Okay. And come say Any abisa de wom ni. Wotimanim. Minya bisa udin a. Awasa wo honhom no. Me bisa de kudie nti ama wadwuma nya yie. That the mystery. Okay. Anya wadwuma. Many people are crying. But just ask yourself why. Aye denti na me yadwuma nya yie. Eno na wasa ye hwehwemu. Abisa ne ye hwehwemu e mansaka information. Okay. Simple. Amansade. A kind information. Sanka David bisa urade a. Akaisa confirmation. But enam say why me urade nti. Nen sanka information. Ade oyo ne bai. But asante for say entuma ye fia. Nantete. Ena eduachia so a ne mui. Just inquire of the Lord. Urade min tiwo. Was say ani tiwo. Me carried that last month. And a doctor back he was a medical doctor. Okay. Was it papa? Me were 50 years. Me be my cut off. Oh, so we are you. Na abisa adia ba ko asofo ntie a ehuniye. Me did the jaba. Me ntimi nya bisa ma me ho. Okay. Awasam me pe obi a ono so di hunufo. Let's say one kasa na wo ye osafo na wo sankrofo no. Mintimi misa ma me ho. Mintimi misa ma ho. Mintimi misa ma me yere. Ji se de ono nso ye odifo a. Ono nso nyame nwosra wo ne so. It's a mystery. Aye huntasem. Doctor ne bai. O se papa, matio. O se watie mbe wani ye. E different stations. Na the atien say when you 50 years onya 50 na within 1 week ne be mako off the obey be awaye. Okay. And so test number 10 until be ase no some hear the costs how na be say hu because abisa ne akukudura adwuma abisa oh hu die nti I was saying who the costs. He was a medical doctor. Yade ba on my kwaye lab. You heard the course. But men so much say I'm a spiritual professor. Because onyame achamadom. Okay. And me bisa said dog. What it about me enu? The nature about me enu ne. Or your ba mamene nkasa. And no friend no. Now the two speaker. Nam se mara ukru wo mfie sei. I say ni kru wo 55 years. Nam se mani nsan. Ni be ma wu ye mfie sei ni. I say papa na se me na obi me. Nam se ya. We need confirmation. No say ni kru nya 50 years. Na ni be ma call off. Nature say a idea a what or mufie a wufie ho. Obana make us you was a metron. I see. What do you say? Now say flower offer, mam no offer son kasa. I'm not friend offer. Over 70 years. Now so pani unim me na te say I'm so pani Obama we mfie say ni. On say bibia ye la vérité c'est une no carry back up.
no say me nya 50 plus na be ma call off me ya anya ye dinu maja chidi I'm so wow now some me kire no ade ma no yo na onyankopon ne onyam daddy okay and no tell me be say what is going on ade na ekoso wadwumem ade na ekoso awadeyem ade na ekoso abrabom empire you are number 1 oh so for yen wi ade bi wo ha de kudie nti asofo bebre enje bi hyane ni se oni hu adom okay onji di radio obese nkom maame ba ko bai wo se papa ya send nkom 4 years ago send ba be ko America ba ni ba na wo te Ghana ha na I was so bi say aden na asofo asem nkom nanso emem jama bi se hunu no eyoduma jisa woni nyame nante che ansa no de achaw. There's a difference between inquiry of the Lord and prophecy. Okay. So for betimi abodi kwasiata aduane odi ye eda ye wo obetimi aka kire ase nkom and so still for abla body eternity. Just ask yourself why. And there be sound sad. Okay. Papa nti ye hwe ade bi wa ha. Ma ne so kakra. Ebi a efia me free mu no. Sa no me no wo ho. Sese ya me free sa fie ni makọ wale fie fufuro ade nti na me no me timi kọ kanipa ono me be ware no ade ba kwa ehun na question obisa ye no ade ba kwa ehun owi ase pa no okay because samunya ba ma ye hu number ko okay ti sanu mi bi di matia ubenya impact yeah awura ba ko bai na onwaro ye no ko Dubai kwan so okay because opalo ma mi na no America tombo ni dwetri ye wo mu miensa mienu e wa America ena ba ko Ghana okay to onya 32 years ena lecture be ware no na lecture so 35 years no be ware no papa enne de o medi ayedin obeye wiwe mu obena kache se be man na ware no be man sunsum ya ware no our spiritual marriage. Oh dear, you can go to church to become a poor and young woman. Okay. Ubetimi akwa asore ba. Abayo hiya ni. Ubedi hiya. Me na make kire wo. Na nje se urade mfre wo. Wanye ho dwuma. You can be a man of God. You can be apostle is the title. Obe ware, ono ide ba ma. Yeah. You can be a leader in the church. You can be a founder. Ono ide be ware. Ne ba ma. Eye de ne ba ma. Eno no sanka obisa. But a chinienti. Me did the jaba. Papa, ma jume gu. Tie. According to me Bible, there was a woman called Rebecca. Okay. Rebecca was not 35 years. Isaac, not 10 Rebecca, 5 years. 5 years, okay. Isaac, you are in no 40 years. Be about na kenka Genesis chapter 25-20. Me tumina metro sie. Me did the jabba. Papa, ma what you gu? Nyame anka sa. Papa, me so mana ye ka. Nyame anka sa. Yes, because ya chichi na asase we so no, ya chichi no soro. Okay. So de yaw adwendwene ohia ewu a masa be ko bonsam gem maka. E dey say no Genesis chapter 25 verse number 20. O say na Isaac din frinhia aduanan no. Bible say Isaac din frinhia say aduanan no. Eno ye dey. O ware Rebecca. O ware wan? Rebecca. Ento aso biem. What me tum na metro si. Because if fear be an or the actual tum. Okay. Me say me dey your problem. Papa, ni man koyi. Papa, me ye sofo. Me be a church. Bra, na me hear the cost. Yeah. SOMPA Papa, me ye elder. Either ya sorry penny. Papa, me ye juma bia na me sesi form. Ewurade anka sa. Just inquire of the Lord. Because any idea mako. On you see what Sunday. Yes. Sunday me manipa hu gina bia. Yeah.
won't baby I said beside myself na yanko. Papa, say ebi a mabɛyɛ ogidini efi a me firim no me dem mabɛyɛ ogidini a me yɛ mpaebɔfo yi adan na saa empaye na me bɔ no entimi nsi saa no me na no kwan mama sir, every door has its key. Tio empaye a wo bɔ no ɛhe na abɔfa awura ba ko bai oyɛ sɔfo maame wɔse papa me so daye no baabi a me ni me kru yɛ mpasi no ne sima home. So for bia so 21 years on see any 30 da radio or so die no na wo mo bed baby esi no ya twa man ho enesim is it good or bad me catch say no kunumra na radio papa de bai na me so for ade a me kire wo nie pe obi a wo ye wo hema na kwaye we ma no na ye ma no wi a me ma 21 days anu wi nsia munyi mpa no free baby esi no okay ene ne ma sesa that the direction okay ade ase papa tie ade ba ko a ehunu ye ehu papa tie ni o me kire ade bi a ehu papa was many people are praying SOMPA FM, but something didn't happen. Dodo na ebom paye. And so biribi nsi. Bibi ansi. Bisa say why? Eye den na me bom paye kire kom na so biribi nsi. Just ask yourself. Baba? You don't need more prayers, but you need direction. Maybe. Okay. Yenhia paye dodo bebi. Masa, obi akọ all night, Monday. Wednesday, osako all night. Yes. Friday, no all night. But just ask yourself, what is going on? Uko jo ma yan padi. Enye Ghana Christopher ni Yesu se Ghana ya ni. Ana Yes. ana malifo na Yesu. Christopher. Enye Ghana Christopher. Where they are God? Do baby, just ask yourself. Say I'm a born again. But J Christo di me call communion. Ya bo mesu. Just ask your God. Bisa se mi nyame ne way. Daniel can sembi. Daniel 11:32 was those who know their God. Okay. They shall do the greater things. You need direction. Me did the jaba. Just ask yourself. Tinio. Just ask yourself. Papa, ya woni pa bi wo ha omodwaman. Onim sanom. Onim winom. Onye basabasa. But nyama nkoyi. Just ask yourself why. Okay. Abrante ba kumnisia Monday yo. Wase papa, ma worry mama kumaku 6. Fe no anya 50 years. Amansia. Awali mansia. No some or some yeden or some him. Me hwem no. Ni fie di atwa to won se ye nyo ba ho de. SOMPA FM. Ono so ye man ho de. Me di de jaba. Papa na say me tie ni ya. Say bia me fie ya hye emre bia to say bia ye fie ye nyo ba ho ade a. Me ko fa oba na ni kwan say me ye no ho ade. I was say we ye ho dwuma. Eno nti na Uniglory 2023 you team say working towards it. Okay. Ye ho dwuma. Hwe asofo no. Na ere so da ye no. Na omo bed ye twa man ho to say dem ha. Man ho kase o. Ena empansim. Mame ba ko ba. Waso be so da bia ne wo dware. Ba bia adwun so. Sister ba ko so ba wase papa meso da ye bia na menimi kunu ye didi bola so. Abusi. Papa dear me. Anadwi if you want to see the miracle of God. Momo number na go no. 0548 86 47 01 me power frame papa me di bia to so me support you program na me impateo na me hear the cost about your life ebia owo odan achi
uwa Navlangu, uwa Bimbila, uwa Yaoundé, uwa Greater Accra, uwa Western North. Olol fan kwanye easy. Just support our program. Me power, just call the number. Papa me bia to so na me kai la choose. Sister ba kwase papa. Ma body bi ho mpa ya che opesika ya dwuma. Okay. Akwani wa family nu ho. Ba kwa bank manager. Ba kwa twa timba. Obi aso onya da ne man koyi. O Sunday ya la choose 50 cedi. Ade sia no pa no fram che sawura. Ti ahaba wewe. Fa sisire ka ho. We go. Ne wo fa na o se niam koyi no. O yeah aban wi ya de che your koyi no. No fa na ma no 10,000. 100 million. Wonderful. Me did ya jaba me kuta safoa. Wuntimi nka cham say niam koyi, I don't believe it. Wuntimi nka cham say papa me hunu so that we serious. And to bo ngu park ne so. What be a store? Tie. Store the paja ne kofom. Just ask yourself why. It's a word. Run for your life. Because papa, ya won niema bebre mani pa bre wa brabo. Okay. Enya one way. Niema bebre. Niema me say niema mako 21. Mani pa bre wa brabo. Na mani pa bre wa brabo. Yeah. Spiritual and physical. Okay. Tieni o me say spiritual and physical. Abrante ba ko ba enra. Wo se papa, me si fie bia na boka na ton. O ne de no. O de otimi si wie. O ton paboa. But o si fie bia wie a na boka na waton. Wo so aye sa mako 4. Last month o ton fie 4.2 billion. Obedi bank ka 3 billion. And waton atisa 3 billion no akotua bank ka and aka 1.2 billion and was akoto plot. Enti me we no ni fie ye nsidan. Ni fie o emre da fie woni be Genesis ma wonya me say number ni fe bi to so. Mo amofra bia mintimi mfa me sera o fra mintimi mfa because no and to bu ongu park ne so ma wonya Laban can say was saying Genesis chapter 29 verse number 26. Was say ana Laban say. Was say ana Laban say. Ye hadi. Wanya ne sa. Ye nyane sa. Ani ye sunsum de anu no. Okay. Was say ye fi hadi. Wanya ne sa. Ye nyane sa. Ye nsi na wo fi ha. Wo su besi anu besi ba beton. Ban to eja betom. We say before. Just inquire of God. Me yesofo papa I was say me be sorry and any kwa say me be sorry ha na bi ti asofo bi because sanka obenya could be a prophet o mi sorry and will be sorry or say pastor so nsi na so okay say obi a prophet yeah o mi sorry anka o mi sorry because on we inside okay me ka da me baba ko bai o tie me because say papa it's good but pastor bi na fast all in sa me did the jaba because otumfo nyankopon de me ba asase we so se be ya nipa be sere but the final time na so me say support our program fe bi to so papa me support to program no papa me nyima na say papa ma ware ba ma papa ka mene me so fit baby condemn se mo ba mo kan kwaje sem papa tie me o member ne to wan si dia na usu tie ni o o member ne ba church o to wan si dia na usu yes was to penny adwaman wo bo aso ntimi nka o skanti ba nyame anka sa what you say just inquire of the Lord me dia ye hwehwemu obia on the fault ye evangelist adwuma ye prophet adwuma ye pastor work but ade onyankopon de chem say nipa be sere wa brabo okay papa me ye bibia enye yi okay papa ma try a control brana me we simple we ye adwuma promotion akam me ne police ni ba ko sia last year
ne nkwade beto na adwuma mu nyina won speta omasan ne hokọ yesan ne hokọ oba ye me kire na de keke we did 21 days pa no one speta okonanim what are you doing ena ya asore de osofu na ni efra otewo ode ase okay on say God has a purpose bie ba bi ni komo kakra na we ade bi fast wa bie ba bi ntentema mi ni komo kakra ho bie First Samuel ma onya na ye ni komo kakra me di de jaba otina no pa me tenase kuma se kronum enuam just run for your life wa bie First Samuel chapter 22 go verse number 5 go o say na odi for God catch David say go verse mame me pete no okay First Samuel chapter 22 verse number 10 go o say na obisa Awurade ma no o say na obisa Awurade ye dey e ma no o dey ase when dey bisa Awurade ma no okay kan kwa we see because so when misa Awurade ama na ama David anwane aka Saul be ku no okay be very careful so for entobu ongu park ne so mesraw hunu jina bia papa me pagya na jiagu papa me pagya na jiagu me se febi to so me pon afre me otina no pa so for chi kwa atodwa so for pani otene nkan aye Dr. Alex Kwabena Jamfi the spiritual professor ejaba na otene nkan enanyimre ochina ya memene da ochina aye counseling anopa no nso na papa atenase ochina na wato din say to present your case before God ochina problem bia da so amane bia ukomu ade biara kire so sunsun mo honamu ochina papa atenase ewo kumase enyo ochina nko da biara da papa atenase na ochina de na yato din say to present your case fa won sembere Awurade anim de akire so a onti ase no ochina kumase kronum enuyam ba bia wo bia fa ka ebesi wakajetia onya sikajetia bisa se ope kronom car no fa ka kire mate ana driver ni se obesi wo kronom enuyam enti usi wo nuyam a wonsa nifa so bohuni se emfutukwa bi da ho pejawani tenten so papa billboard kase ebo ho ya tro so come and see udru hono ma udru billboard na se ya wonsa nifa so biem no bohuni se gata kase bi da ho ya de covet agum uhunu covet no so bohuni se ya de enua bridge ketua bi ato so fa efie nanim na fa sa bridge no so papa ewo ho wa bie black gate kase ya wochina otena se na one nyame ma ahia eno nti bomaden papa number na go screen anim no obetima fa number no ba bia obedu a wani so ya wontitantete bia no obetima frɛ na yaje wo so ne ya ma direction ni ye eno nti bomaden na tro papa number no to emfrɛ se si ye ofra papa ntumi mfa papa yanto so for be First Samuel 99 na yeni nkomo kakra me di de jaba papa de oso de achemi nyina se nipa besere okay ameka no kran kire o edi enti na Ghana fo tu kwa kwabru kire omo ko pa adwuma edi enti akoya adwuma edi entra adwuma ni uman ni mu da bi edi entra abrabo ntra edi entra aye sika odi ase sikanti yeah but obi so akotra London me ni abrante ba akotra London 14 years o ma Ghana da o se papa madwuma nyina kwaya mtua bills minimum abrante ba ko me kasa enura from Canada o tra Canada 21 years o ma Ghana da edi entra o se papa me freak Ghana eko Canada no matimi asimi fie 4 bedrooms me call Canada over 20 years in me timi ma Ghana da nam say yeah o ko ene memfa me condemn ade o ade asa na o First Samuel chapter 9 verse number 9 o se akane no Israel se obiriko bisa onyankopon ho ade a obi weden obiriko bisa onyankopon ho ade a o ka se momra ma yenko odihunufo nchen ho na be kwakọ bisa baba na ne ma misa se ye ka se odihunufo a osofo bia atimi eye odihunufo da bi ye wo iko de sie adifo ni gumako 7 okay ye wo odifo bi obese nkom but don't timi nya bisa okay what you say abisa na mystery obese nkom se ne ma miensa na wom to hear waso bete okay to see wani be hu and to feel
ubenya atenka. Sister me hunu say a year by this time now America. You say will be more than 5 years ago, but just ask yourself, say a year then mem. I was so bizarre. No, maybe I did to have been a sequence. Sister Bakubai, of so called Canada. But travel 4 years ago. But I'm saying, oh no, my yaka. As Papa went in, I'm saying, yeah. SOMPA FM. Or penny for Makumi and Sa, Copa and Mamma Chow. Or Mammy sends you go from some Abra and then Yamenko. The Mamma catch and one no. We did 21 days. Never saw my Jennifer. What do I say? On any Mamma Yaka. W. Papa, you were near Mammy and Sambia, a silly park crime. But I saw for an adjoining cohort, a Christopher adjoining cohort, a near Mammy and Sambi, a silly park crime. Be a baby near Nincomo. Be Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 4:31. Maonya, who be a son of professor and nam. Me did the jabba. Me say number and if you be too so. Papa me support to program no a TV and radio. Me pon wa frame na me nkyere wade. Wo ben Kumasi a ochina bra. Papa me bada. No adwonso me wi a me kyere wade. Me say you oduyefo. Obi ekuro da ne 30 years enko. Papa me yale diabetes enko. Papa koko enko. Papa me be nyina akọ off. Be paja bucket. Me did the jabba. Ube market say not to say pen. Me ma 1 month. Okay. A do time up and what you shoot. Me did the jabba. Papa me mana say. Papa me bibi and ye. Papa say you do your fo. Papa me yare. Me the drew so a radiant cancer. There's no. Ephesians chapter 4, verse 31. Or say, Mama, 1 year, idea, nyina. Number 1, pause. Adia a mini pa a catcher wa brabom. Obia. Ya was chichino. Okay. Ultimate for bonin check. At number 1. I saw 5 million call. Papa Yanga Sembia, you see 3 days today. FM. At your phone TMU, you see 3 days today. Okay. Ababa 1 hour in Yukun. Ni yonko ananante 20 years. And in Yukuna Quanyam. Fine. Bemanaje. Or Heno. Or tin baby, it is tin baby. 3 days today. Sister no one nyako anopa. Ose mabra mesro awaka me. Be fam ko hospital. Dear waje na damfo ne kunu no. Yeah. Awaka no. Awaka. Masa frɛ na damfo no. Yeah. O me fa no ko hospital. Yeah. Ose wonko na ose mame wonko no wu anyame bebisaw. Adenti na nyame bebisa no. Yeah. Because wa frɛ. Papa, life making. Hana so for teaching members no consider. Yes, you kwa senu ya so no tio. Ose agya fa che wo. Na wonim de wo yo. Enti papa, boni bia na sese wo de che. Me say the word fa che. Everything fa che. Aya be Psalm 13:3. Consider and answer me, O Lord. Because here, se nyame consider wa kade enchen. Aya Ghana for say Ghana not a Christian country. Okay. Debi. Ghana for nyanti Christo so say Christo so fa pem number 1 ne fa pem pa. Aya fa che. Forgiveness. Yeah, forgiveness. Consider. Me say mama go. What did you say to one sister no wo and me catch and say yaduane koma no. Cuz o kula tu kwan. Fe na ne mama fie kura se aba. Hey. Hana Christo so mo. What you say? To aso asem yo ho. Ose mama wonyi yaade nyina ne kokobone. Number 2, ane de yen. Ane kokobone. Kokobone pause. Okay. Ade me nipa ka kire wa brabom. Ade mabro nsam nye nipa eye kokobone. Ena de biem. Ne abufuo. Mento aso biem. Wa kan wo fi. Okay. Sanya ma we ama bebira abra bakachi. We ye sofo, we ye nana, we ye mp, we ye hwan. Sanya ma miensa we. Bra, na din pa be ko bonsam jim. Awura ba ko bai. O si papa, memfa be ma da. Enso me ye bibi enye yi. Now number 1.
oh abufo too much they are saying nema and so see solid them and a kabara a zero koko bone to as ba go bi se ho ene anu krokro saa nema we na ma Christopher be bra ka kire so as be Christoni Fathers go jina bontina sacha wadwini o Yesu ba o sacha wadwini o Yesu ba o onu sa evangelist just ope abluche so ade akọ okwede abluche o obi ase Yesu ba o ko pe prototo obi ase Yesu ba o fe na asore dan o sese ne glasses eyem glasses eyem glasses what you say teach the people the word of God okay janu krokro okromaf munyi yaudie obi ni mfache sister oboa do be one obe yaw do be one obe wani consider what I say abufuo nto obi de bankuta boni krutrim oda majansi sese ya abufuo nti me di de jaba me ko ha ma ba ha me say anya bete o eye niema mako 21 ni mani pebre wa brabom okay matiro miensa pe o de ase matiro say miensa pe matiro o de yaudie consider yes the obi ayo biara fa che no anya sa abo God never bless you so bo am nko heaven tie asase we so ubetima di tam nan obi yaka be ko bonsam jim okay asase we so ubetimi asifia to cars na wanu ekrokro ubekọ bonsam jem okay asase we so ubetimi asi mountain na so koko ubekọ bonsam jem ma kire o miensa pe week bia ma kire obi mi di de jaba magi Kristo adi kura no na se mentimi amfa bone ancha eno no nso be Bible say so bi ba Kristo ma wa de ya abode foforo mmeda nya de ade na wunja abufuo kokobone ade na wunjai papa say ye kan say dia me bisa say sa niam we nyina niam dada na atwam a adenti na yo hiani na ba Kristo mo hiane de entwam hiane wa anya wadwuma be ka ho edi na di hia ba eniema miensa na di hia ba okay number 1 akwadworo ade ohia ba okay number 2 adwuma be na me ya ebeboa ade ya na adwuma okay and number 3 because the destiny helper minim lady bako o se papa mi pesika 200 Ghana cedi e de aye adwuma 200 cedis yeah 2 million e de aye adwuma nam shawra number 1 share the crowd papa mi kuta 50 cedis nam se topan no bako na to share di mienu e ka ho fakoche mami onya be 70-80 years SOMPA FM you get your key no papa kamate oko no anokoto kofie no sia mami abro ba ko chairman am se wura de da wa kuma se wura de man mrem the next day ogina kwan epeka odu onu ma atwom na private care bi agina ni classmate o mo wie school be 10 years ago onsia ne da no say Beatrice na hey na so metia baby en common no man left en common 5,000 or pay 200 cedis when you 5,000 baba mi kuta safwa me say mi momo number ni 0548 86 47 01 aye momo lie febi to so papa mi pesika ye dwuma papa nipa mua me nyame anka sa o se wunya safwa me pon afre me tie ni o on ba bia kenkan ye no sa ko first Samuel 9 ho na to aso o tena no pa me tena se tie me ho ya yar sabia emfansa pan ma ho ye emfansa pan ko difo anim ye emfansa pan ko komfa no che ye emfansa pan ko 37 me kan no kura kyerɛw e dia se no First Samuel 9 to 10 call was saying First Samuel chapter 9 verse number 9 o say akane no Israel say obiri ko bisa onyankopon ho ade a o ka se momra ma yenkɔ odihunufo nkyɛn
na de ne wɔfrɛ no odiifoɔ no kwanim aka ne no na wɔfrɛ no ɔdehunufoɔ edu no ɔse ɛna Saul ka kyerɛ n'abɔfra no sɛ ɔsɛm na Saul ka kyerɛ n'abɔfra no sɛ ɔsɛmpa brama yɛnkɔ na wɔnkɔ kuro a Nyankopɔn nipa no wɔ mu no kokuro no a Nyankopɔn nipa no wɔ mu no na wɔfrɛ kuro no afɔreɛ so na ya for that that's a rama ya wi ade bi wɔ ha o kan verse 8 na nsɛm bi wɔ hɔ okay o god the roof for wa yɛmfa nsapan kɔ fa bibi kuta okay because ɛno na nyame bɛgyina so ama obi sade na yɛ dɛn abam ti wo ba mani ma mfa nsapan ma okay bra na me prove nkyerɛw papa me yɛ dwuma nyɛ yie number 1 papa ɛka mene me number 2 na me yɛ de kodie nti abrante ba ko bai otokoko ɔde ka 78 million the debt ɔba na anya me ya can he not on watch ɔde abrante bi ka 2 million ɛyɛ 200 Ghana cedi wansi hɔ biem ɛna abrante ende ya kas na na kwasi me ɔyɛ me sɛ yie betua ka kwasi wuda ɔte ase ɔba be catch life so go and pay your debt papa me ye bibi enye yie bra na me hwɛ the costs papa be ma ne ba no kɔ papa oba ne ba no kɔ nyame anka ne sa ene the whole day me do me phone because na efiada okay me so phone na sister back say papa me fa be ma bia na obum kwase ya nem say wo mfie say wo so 41 years nem say o ma say o say ne ma ye num na ne menum no ne mema miensa na wo num no na abrantie bi a kyerɛ ne papa nti me hwɛ mu no ne fie ye nware de da ne fie ne say awodu de obɛwo but be ma nwade wo SOMPA FM ama me wudu baako wani mema 6 na wudu baako no sɛ me kyerɛ na de obɛyo papa me de ye problem on say anya ne nti ama bebla abra ba ye basa papa ene asofo no bi okay kan John Jamla New Testament okay John chapter 20 or John 25 verse 30 ma honya me say ɔkyena no pa ɛyɛ memene da me tenase kwasiada ɛyɛ church service bra hɔ ne esua de yes ɛhɔ ne esua de Monday ɛyɛ counseling Tuesday ɛyɛ counseling Wednesday ɛyɛ counseling yawada ɛyɛ mpaibo na tie nkaibo we me ba next week ya me date mbebrew ya was Spiritual University Bible College yes 3rd batch ya de niam gu akwam by next month okay November me date mbebrew we ye sofo papa me se mesua de je be kire sunsum de fa we ye we how to prepare oil how to prepare soap in spiritual not a physical because I was said me kire wo haban fa haban we ye we fa dua we ye we because obi betimi aba papa me diabetes enyam paibo papa koko ha me enyam paibo papa me nyama na asai enyam paibo papa bisisi ya me ya enyam paibo what do you say ubesua bia is good okay wa bia di asem no John chapter 21 me fa course John 21 verse 25 ɔse na nneɛma pii wɔ hɔ a Yesu yɔɔyɛ ɔse na nneɛma bebree hɔ a Yesu yɔɔyɛ ɛno na sanka wɔtwerɛ no nyinaa ɔse sanka wɔtwerɛ nyinaa maako Bible ma kamisusu sɛ ɛnka nwoma a wɔbɛtwerɛ no rensene wiase mpo so ɔte aseɛ ɔse nneɛma bebree a Yesu twerɛeɛ no sanka ne nyinaa na nkɔ ɔkukyerɛ gu twerɛ sɛ mu a nka nwoma a yɛbɛtwerɛ no me deɛ yɛ problem papa me bɛ ma kɔ off bra papa me ba ne nom nsa bra papa me ba nom wi bra papa me to wa no afa bra papa me ba di twa me de ye problem okay ade a me nim yo da bia me ka ba bia me kɔ wade ayira e ma me ho okay god wo fie e ma me ho obi abodam e ma me ho waso asi e ma me ho wo ye kompo e ma ho wani afra e ma ho dia ka biara wabie shop egu woyɛ driver ni uso ka man ya che
woyɛ mesini bra na mehwɛ ɛnyɛ w'adwuma a mɛka kyerɛ wo mekyerɛ adwuma mekyerɛ awadeɛ ne nyinaa wɔ kradam but ɛnyɛ w'adwuma nti because ɛna obi aso yɛ odiifoɔ tiɛni o obi aso yɛ deɛ ɔyɛ odiifoɔ ɛna obi aso yɛ odiifoɔ ɛde kɔ ade nyɛ nwanwa tie adwuma nyaadeɛ fo paa yɛ nkɔm hyɛ oya sɛ wo ne nyame nante yie a obie waso obie wani ɔma watenka feel na de hyɛ nkɔm ya ɛyɛ adom but sɛ nyɛ w'adwuma a ɛntry anɛ sɛ abɛyɛ nkɔmhyɛ torɔfo aka kyerɛ wo memedi deɛ gya ba papa meba nom nsa bra na awurade mfa me so papa meba mede to wa no wafa woba bɛtɔ sardine baako pɛ ɔbɛsɔ sardine nim mɛbɔ mpa yɛatwe wode wadeɛ bɛkɔ mɛkyerɛ how to do it papa bɛrima ne ba no kɔ papa obi gye me kunu papa obi gye me yere bɛna me prove nkyerɛ wo na no abrante bɛkɔ sɛ papa makɔyɛ ɔbaa ho adeɛ bɛrima bi taataa me mekyerɛ no adeɛ kɛkɛ ɛno ano no sister mɛmpa kyɛw dabi me dabi a meka sɛ bɛrima yɛ ɔho adeɛ wie ɔborɔfo wo so abra na menka na no ntom ɛyɛ simple wokuru tiri mu ɔden ɔma sika bra mɛkyerɛ wo adeɛ kɛkɛ de nya sɛ bɛrespect no ɔbɔ sika mɛmo ato hɔ ɛyɛ nhyehyɛ respect no bu no kɔyɛ adeɛ wei odwam baako wi aka so me deɛ yɛ problem me deɛ gyaba ɔkyena nɔpa metena se mewɔ kuma ase kronom enuam memfa course me momo number no nie 0548 86 47 01 bibi a bɛsɔ miɛnyɛ yie bra ɔba onyame na ɔdom so mayɛ spiritual soap wobɛdware mɛma obi akɔdware na baako bi aba deɛ wopɛ sɛ ohunu wo yɛfoɔ ɛyɛ incest mea na meyɔ wobɛpunu gya 7 days bɛwo sɛ biribi wɔ wiase woayɛ twɔba a ɛpagya ne nyame anka no saa dabi papa ahaba kasa mete nɛteɛ kasa mete woma bi nufu ɛhone o mɛkyerɛ no kotokuro du dan mɛpatɔ ma menkyerɛ duro mmienu pɛ ya obi a bibi ahono no mewɔ just 6 minutes bibi ahono sɛ yɛ same sɛ yɛ dɛn pɛ kotokuro du dan nɛteɛ no a ayɛ a na ɛwɔ dan ho no wa saa nɛteɛ no bi wowɔ awia yam nɛteɛ no ɛmmoa bi hyehyɛm yam no nyinaa fra wowie apankatwadeɛ baako pɛ ɛmfa sika ntwam fa baa wom na kyim ne nsuo no fa fra saa nɛteɛ no fa sɛsra so na tafre bi yɛn 3 or 4 days you see the glory of God. Number 1. Number 2, sɛ bɛrima tie me mesraw bɛrima prostate mekyerɛ wɔ duro wodwo nsɔ ma adeɛ kye prostate ɛma bɛrima bɛrima mu yɛ mmerɛ gye duro nie carrot cucumber tomatoes blended anopa nom disposable cup no baako anwumere baako anopa baako yɛ for just 21 days ɛbɛkɔ prostate aduro no ɛyɛ ɔdoma nyame de akyɛ me. Number 2, masa sua adeɛ ahaba kasa mete papa meso bibia mu enye yie tie obi a gonorrhea pa gonorrhea kɔpɛpɛ kasa miɛnsa akeka duro fa ka ho bobɔso fa hwenten akakra ka ho anopa disposable cup baako anwumere baako anopa baako just 10 days wo yira mane numbi aka me just 4 minutes me di de jaba the spiritual professor papa oduma nyankopɔ de kyem se nipa bɛsere tie ye mobra emfa sika nsa yade ye bobra de sika ya japade yes but too mistake sunsumu no ye be to yade ama obi atimi adaduro so be 10 years nyame aka sa dabi ukidi nyina bɛsɛ aduro bɛgye wa atrema mama nkyerɛ ahaban bi obi apa won try obi a wada ontimi nna ɔmpɛ jama haban ɛmo no ɛmfra prekɛsɛ miɛnsa entwitwam ɛnoa anopa numbi adwumle numbi just 1 week
obeda kama me de ye problem me your sofo tienie me your tihunufo baby ahunta biara mani kwachiri mani to ba me lego eye eagle SOMPA FM bramian tenase ne anim komo vis-a-vis me anzu na me nkyere wade papa me ye sofo me pagya na giegu bra wonya leader me ka kyerɛw simple ta asofodie ne ye wo leader ewom ene wo helper okay uko Pentecost asofo more than 10,000 ana go bi angote ne ho hwe Assemblies of God asofo more than 15,000 ana go bi angote ne ho hwe CAC hwe Anglican hwe Methodist hwe Catholic na we started for no nse hunu nko a wonya nkom sem yenu pe wasemate me ho da bi bra na me hwe adom nyame na de ma we your d for there but ebi na onye leader obedi nsem hunu me de ye problem papa ka meneme papa mi hunu adwuma me nyo papa mi pagya na giegu bra papa mi ton ayento bra o asase o ton ayento wasifie o ton ayento o cars o ton ayento obi ji wo japade afiri wo nsam bra na me improve nchirawo me de ye problem just inquire of the law yankeka Genesis chapter 25-22 ye will finish by near tamaso aka 3 minutes per Genesis 25 verse number 2 mama ni febi to so me pon wa frɛ me ɔtena febi to so Monday febi to so ebenada febi to so febi to so biem me de ye principles o se ko Mose nwoma edi kan eti aduonum tete mo aduonum yenu ɔse na nkɔkoa no pempem wɔn ho wɔ ne yam Bible say nkɔkoa no pempem wɔn ho wɔ yam na ɔse ɛna ɔka sɛ ɔse na sɛ te saa na mete ase reyɛ den na mete ase yɛ den na okobisa Awurade kobisa wan okobisa Awurade yi na no ko nyame difo kobisa no simple odifo yɛ nyame si anam ni opa ma so 400 nsia so difo ni ma Awurade nkasa hanam do besie agya ba private number ni eje me private number 0547 14 96 40 0547 14 96 40 me WhatsApp ni 0201 42 43 11 me did a jabba Dr. Alex Kwabena Jamfi Okumani me dey your problem e kam meno o krusi wo jaw empa de chaw boa ho na bra wo yiri si wo jaw empa de chaw boa ho na bra am improve nchiraw momo number ni ye 0548 86 47 01 ani ye momo febi to so anadwi ya papa me supporto me wi afre me na me nchira wade o tena no pa me tenase entena fie entobo ongu park ne so tie yi entena fie anyeren entobo ongu park ne so entena fie mpe akwankyere okwan wa febi to so okwan wa wo tamali wo yaundi wo bolega wo hohoi wo navlango wo western north febi to so frame god takrade olole fe nkwa ina na 200 Ghana cedi febi to so frame papa madwuma ni gu na me hwade nkyere wade papa me yesofo je se oba me pa totie ebi ya unim drums bo keyboard unim bo akwanya beda wa ma tienie ye hia sa nkrofo nipa 9 eya kwanya na beda ho eye instrumentalist we ya de pa uchu hudi opa bra we be fa yeso ubenya adwuma ye ebi ya we yesofo upe sofo bi ni nanante upe sofo bi ni obi asori ama Bible say adwuma ne som pa foni so ye bi plato bra ye nsam oba na be fa yeso oje be ye adwuma ha na edu be sie amen me did the jabba nyakopon ye adwuma da se ne ye bi sai dey ahia ye bre ayebre God bless you.